أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. So, lovely morning. I want to give you tips. So, if you really want to be able to speak English, you can listen what I say. So, my tips is read little bit, but practice a lot. But for you read little bit and practice a lot, because if you read a lot but you not practice, and then if you write until you will be full, and then when someone asks to you and you don't know what you can answer, so that you no practice. Because why? Because you no practice. So you can read a little bit, no problem. You can read a little bit, but you can practice a lot. For example, you learn English and you find your teacher write in blackboard, and then you think, before I read, I want practice a lot, but I don't want to read. Then you can't speak English like that. So you can write the all of your teacher write in that blackboard. For example, you write, and then you practice a lot. You practice, and you repeat that. And then, if like that, if you always practice like that, so the one day you can speak English. You can be able to speak English. So, what my tips? Read a little bit, but practice a lot. So, jadi pada pagi yang berbahaya ini, Abang ingin memberikan pada kalian semua saran ataupun tips. Jadi bagi kalian yang benar-benar ingin, sungguh-sungguh ingin untuk bisa berbicara bahasa Inggris, kalian bisa mendengarkan Abang. Kalian bisa mendengarkan saya. Jadi tips saya apa? Tulis sedikit tapi praktis yang banyak. Tulis sedikit tapi praktek yang banyak. Jadi apa maksud Abang? Tulis sedikit praktek yang banyak. Maksudnya adalah utamakan praktek. Usahakan praktek kalian harus lebih banyak daripada menulis. Contoh, guru kalian jangan pikir seperti ini. Misalnya guru kalian sedang menulis di papan tulis, dan kamu berpikir, untuk apa aku menulis? Kan yang diutamakan adalah praktek. Jadi untuk apa aku menulis? Itu salah. Maksud menulis sedikit praktek yang banyak adalah utamakan praktek yang banyak. Jika guru kamu menulis di papan tulis, maka tulislah semua tulisan itu dan praktekkan. Praktek dan ulangi sampai kamu lancar. Jadi, apa tips Abang? Menulis sedikit, praktek yang banyak. So, just for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.